Talo whakitala te TV au ko tile sa te o, whakatalo whatu whaki ki whanau Tuvalu ko nei mai mō mai lunga i te neti. Mo te pōnei ka whakalongo tāua ki tala ki tau mawhainga te mālo o whaai te seatanga alue mo whakanofonga ki whenua i tua, mo ka lapu volipolo ko whakatoka nei o lo tau timu mo te tauwhi pakinga tai au, pēnā whoki mo nis talaka. Te ministuli o mālo ki tua ko ngā lue nei ki te whakatokanga se ata sau katoa ki te whakanofonofonga a te atu whenua ki tūlanga o ia mo whenua ki tua. Nei whakapātonu mai te whailautusi i te ministuli me e valua vaenga ko tine matematengina ke whakawai ki eia ki longa o te ata sau katoa ki te whakanofonga tēnei. Te tūlanga o te foreign policy a tātou, kai maise ko te ata sau katoa o te foreign policy. Ia mo ko te whanofonga i vāsia o Tuvalu mo ana tau ngā soa ki tuatu, ka ko tēnā ata sau katoa. Lunga i te foreign policy tātou, e walu wa vaenga tāu konei ne kōti ne matematengia, mai lunga i sautaranga ko la ne kāmata whakawai. Te vaenga mua ko te tūlanga ki lunga i menea auwala e whakawai e ia te tūlanga whakatau ngā soa o Tuvalu, mo whakapotopoto ngā euke, ia mo atu whenua euke ne. Te ai te ngana pālangi ko te multilateral engagement. E tāu ai konei ko te mea ke nono tātou ki auwala ko lai tau o whakamālosingina, ia me whakalei atu mālosi a te wā sia o Tuvalu, mo whakapotopoto ngā konei, ia mo ko te nakau i loto i whakapotopoto ngā konei, ko te mea ki mawhai o aonga a te nakau atu ki loto. Tēnā te wāenga lasi e tasi, tēnei e tamwhai tātou o nono kia i lalo tau foreign policy tēnei. Ne whakasiaka ne Dr. Tapungao, te tāua ke isi se ata sau katoa ia mo te framework i te whakatokanga, te whakanofonofonga te atu whenua ki whenua i tua. Me tāua loke o te framework i o te ata sau katoa, ko te me ke taimi whaite i te arikiliki ngā o te whakawai, o te taimi e nono tātou whakawai whakalei te foreign policy tātou, kai e isi se ata i lone tātou me nea me tau o whakatōki loto. Tēnā te tāu o te framework, ne? Makawhai e se ai se ata, mawhai tātou o whakatoka fo se mea ka se kātotoa. Ati pene whakiro mawhai te neko se whale, e ngare te whale mai se nā design, o whai te ki, ne? Tēnā te whakamoemoenga, tai pēnā te framework tēnei tau whai ko te meki whakatoka, ka te meki anon tātou ki i tēnpene whakawai i te policy. Mai tawha whakilo iei, e isine pokotianga ko la ka mawhai e whakawhisangai, mawhai ko se tau tali i o me se whakaonga te ata sau katoa, i o ko te framework i loto i te whakatokanga ki whakanofonofonga te atu whenua ki tua atu. Pokotianga tai mawhai o la pēat neau, ka tira ko sautalanga ka olo vale. Ne ko se focus a sautalanga ki runga i vaenga ko nei, naka olo vale sautalanga ko nei e mana ko mie ke whakasautala ko lai tau whakatōki loto i te foreign policy. Ne tālai tāua ke se framework mo pui ke ia a whaipatinga i mo sautalanga i te whaitenga o te foreign policy. Te whakatokanga tēnei se tasi o ngā suenga te ministuli ki lunga i te whakatokanga sau katoa whakanofonofonga te mālo Tuvalu, whakatau kia na ngā luenga mo whenua i tua atu o Tuvalu. I patia Tapungao me te whakamoemoenga mālunga, ke au whia tino te atu whenua i te whakatokanga te whakamoemoenga tēnei, mai lunga i mawhauwhaunga ko lai whakaasi lunga i sautalanga ko lai whakatoka ni te ministuli. Te angainga o tūlanga tau te ola lei Tuvalu mai se i vai tau te whamai ko te COVID-19, ka mawhai o whanaka mawhai ko maua mea whai ngā luenga whau ko la e whakamea alafa mai ne te mālo o Tiapani. Tēnei te mese tēne loko me te lipotsi. I te whakatūtonu o te aso nei, te sai nei ne te sui mālunga Tuvalu ki Fiji, tēnā malu te mate melitiana, mo te sui mālunga Tiapani ki Tuvalu, tēnā malu Masahiro o Mura, te whakapātonu o te whasaosani tēnei. Te whasaosani tēnei e tusa mo te 2.2 miliona tā lātu pe Australia, te lai whakamea alofa mai lalo polokolami whasaosani a Tiapani ko te ESDP. Lipotsi e whai mai me te whasaosani tēnei ka awatu ki 5 o te ministuli o te ola lei. Te la ka tongi ki a mea whai ngā luenga, mo mea ka whoki tau whakaimasaki. Te whakamoemoenga te whasaosani tēnei, mea ka whakawhai ngōwhi i e te angai atu o te atu whenua,
ki lunga te masaki tēnei ko te COVID-19. Mai se loa te mawhaine tino ngā lua i te whai masaki, o asi kai talawai tino masaki. I tēnā launga i te whai ngā mea, te sui mālunga o Tiapani ni whai mei te whausani tēnei i whakamalosia iei a te vātaunga soa Tuvalu mo Tiapani. Te mese te logo mo tala.tv. Te akonga ko Tuvalu ko ngā lue tasi nei mo te akonga mālunga te Vasa Pasifika, USP i Tuvalu nei, ki se whakatokanga lei mo te vasenga o no mālunga o te akonga. Te ngā suenga nei ko te salanga o avanuanga mo te vasenga o no Tuvalu, ke whakasoko atulanga o ako akonga i polokalamea te USP. Tēnei whoki te mese tēnei loko mo te lipoti. I lipoti taluai, ne whakailo mai ne te pule whai akonga Tuvalu, me ko oisi ni whakamawhuringa o te vasenga o no mālunga o te akonga. Te lai te aso nei, whakapātunu mai ne te akonga o te Vasa Pasifika i Tuvalu nei, me ko oti ni talia nei ako tamaliki o te vasenga o no mālunga o Tuvalu, ke mawhai o loa tua whai o tua ako kongo i te polokalame te USP. Te lai tai whanu tonu loa mo te vasenga o no mālunga. Ia Dr. Rossi, te lai roto i te USP, te lai ne maua se tala whakawhiwhia. Me isi poki ni polokalame te USP, o lai mawhai o ranne ne akonga. Pela me se school base, kai se tūlanga e tongi mama. Ilo mai te main campus lo te lai lautala. Leike start whakatasi lo mo te tuaranga te second semester. Nā nai te vai taimi tēnei, o cancel the orientation a mātou i te vai aso tēnei, o tuaralo da mariki ko nei i te second semester. Te pule whai akonga Tuvalu se ngatalo te loto whakawhitai mo te whausani tēnei te USP, te la tongi māmā whoki ki rātou. Ta mariki o te Form 6 a mātou e no whoki mai se luas furu valu a ta mariki ei. Nisi ko nā aloe ko i no whoilo mai outside. Ka e o iei i te whaipati ngā mā o Morosi, e se ai se skills kei. Mei materials, e se ai whoki se whonga a note ko nā aloe no. A te suke ngā whoki ka base, e base lo ki lunga i note. Te ala taime e maua i ni mātou o resources ko nei. Ko mawhai e ne mātou o deliver ki lunga i ato. Io, otherwise, lātou ko mawhai whukilo access ki te muto la te USP. Te la lātou e mawhai fua o upload a resources material o ne i loto i te muto. Ke mawhai lātou access. Mai se lātou ko la mai outside ne. Ka e se a whai na te majority lo o te mariki ko nei, o Form 6 ko nei lo mai te laukua. Te mea fua e ngali te school base tēnei, e tau māma te whio o lātou. Ka compare ne mātou mo te Form 6 te la e subesalen lado te ai GCSE te la te Cambridge mea. E tongi mawha. Me i te kose tongi no miro mai tupa i Europa. Ta la se tūlanga e tau iwi ne te mātua. Kai ona o te mātua e kano manawa nei a te nawhanau. Te ae tau mawhai whaero ke tongi nei e se wanga tongi pēnei. Kai te vai tau te nei ko maua se awano ama. Pēnei. Te ala e whakawhtai ki me te tongi o te mataupu tēnei ka whai nei koe te USP private prelim le maua nei koe se tolu se lautu. A ka whai nei koe school based program se fitus furu tala. A tamariki o te wasanga o no mālunga o Tuvalu e whakatautau ke whai nei lātou te polokalame tēnei e te USP i te vai tūwanga lua te la whakatautau ke kāmata i te māsina o Auguso. O nā rā ko tamariki ko start late. Te la rai te second semester lātou e tau o whaine lātou roa e 5. E tau o 5 mata au e whaine lātou. Ko te mea ka whai e oti te 5 tēnei. Ia Novema e mawhai o whaulu te sama i ei. Ia Ianuari e mawhai o whaulu sua sama i ei. Februari koitua i o tua akonga. Te normal te alo e taulo masani o tuia i akonga. Mo te vai tuanga mua. Ako o ti tamariki tēnei. Te la e se mawhai nei a toi continue mai ki ko. Tana winga i ako mawhai lo on tēnā foundation. Io mo ko te sua polokala me te la ko te Cambridge International College. Te la i ako purify o apply o whai nei a polokala me ko nei. Ne whai mei ne pati me tuko miti whakatontonu o te akonga, kai loilo nei lātou o te tūlanga tēnei, me ka whai e leilo o te taimi momo tēnei, ka whakatū mau o te whaiwhainga tēnei. Ia i te iloilonga te pōta te akonga. Ka whai e lawea ne lātou on trial basis tēnei ko on nei. Lātou hoki e kilo whakatau me lātou at whakalo whau mātua.
ka fai se polo kola me o ngali whakatala whea ngai ki ronga i te tamariki mo te mātua te whakamāpanga o mea tau tupe e tongi ki ronga i ati e pua se tūlanga e kilongi na hongi ne te pōt i mdo sautalanga ka fai e lei ka ati ko whanoro i te polo kola me tēnei A whai akunga te akunga ko Tuvalu ko whaosoni ki tamariki te whakakokonga o mea konga. Kai ko te mākanga mo te sukenga mo nisi mea ka whoki katoa ka pānaki katoa loa mo te USB. Mai tawhalo i, a te akunga i matala whoki loa mo mātua ko lai manana ko o mai o whanau ke akunga i te polo kala me tēnei. Te mese te loko mo tala te .tv. Te whakapatopatonga tēnei e ingoa ki te Gideon, ne whakamea alo whātu nei ia e ono se lautu stapu pālangi wholiki, ki tamaliki a konga mo te whaua i te malanga te wakataluai ki whenua i te konga loto. Sawilu maki i tiona te talamaia. Se ngata whai mo te whaua, te whatwhanga neo ko whoki ki tamaliki o te ako ngā lāsanga mua tōlise i lunga i vai tupu. Whamoe ngak whamalos te whai tau o tamaliki ki tu stapu i te ngana peletānia. Ante mei name no te Gideon ko te mea ke whakalaue whate muna te atua ne, mai a te lasilo la te muna te atua e mawhai o tau wape i o me whakalaue wha mawhai ko isi se tu spai a te tino ne. Te lala te whakamoemoenga i nei taimi mai mua nei ko tau mawhai mātou ua. O nono mo ko i aka whoki nisi tino e olo ki nisi whenua. Ko mawhai e whakaoko i te tuwhanga tu spai a ki whānau i nisi a konga ne. Ne whai mai ne puanita, me te whaptoptonga tēnei e māsani whai lo tu whatwhanei a tu stape nei, se ngata whai Tuvalu nei, kai pēnā whoki te lalang katoa. Se koe se talitonu ngā ne, kai se organisation no te la e whiawhia o whane lātou a tu spai ai o me whakaola ne lātou wanganga ne. Te la lai loto i te organisation tēnei, e talia fua so se tino te lai whiakau ne, me se koe pa se lotu ne. Ala, so se lotu tai whiakau me aia whia pāto te tuwhanga tu spai a. Aia e most welcome lo ke wauai o register ne. A tu stapu ko nei ne tuwha, te whātupangina katolon te whaptoptonga tēnei ko te Gideon, ka ko sui Tuvalu ne kilo ke tuwha mua tamaliki a konga i vai tupu, mo te whamoemoenga i whāsoko tuwhanga ki nis whenua. Te whakataunga mālunga e uke a mawhauwhaunga kone i tūlanga o whiwhiwhinga ki te COVID-19 i o pēnā whoki mo te whiwhiwhinga ki tūlanga o whānau ki whakawhoki mai ki te akonga. Te rāni mawhauwhau mātou ke mawhai o awi ki lātou o tu spai, ko te mea ke se loto mālosi o lātou i te whakatuanaki o lātou ke a. Ki tū maulolo tō loto o whakatuanaki. I mawhai nātou o nofolo i loto i te akonga talitonu ki te atua mea. Nātou ka kawa mai lo i lima alofa te atua i tūlanga oa. O masaki inga i o pēnā whoki mo tau mawhai inga ki loto i te akonga ne. Te whapatoptonga tēnei ko te Gideon, ko lausa i te lalangi, te la ko isi whokin tautina Tuvalu e kaut whapatoptonga tēnei. Te whamoemoenga te whapatoptonga mei tu stapu ka nei te whatuwhaki tamaliki a konga, ka ma 5 sasani i te whai tau whapeletānia a tamaliki. A tu stapu ka nei e wholiki, mo te mawhauwhaunga me mawhai o tau wawen tamaliki i o tau wato a konga, o whai tau i taimi a wano lātou. Sawilu maki tiona mo tala.tv. Kai mo te toe tala, a ka lapu wali polo ko lai toa ka lo tau timu ki lunga i te toe whepakinga mo te ipu a te tupe te ua Tuvalu, lua whilua sfulu, ko se no wholo nei o lo tau whakatokatokanga, mai se loa a ka lapu ani utau mo nanu mea ko lai ta ki lua la timu e toa ka ki lunga. Mai lunga i whakasolonga o whepakinga ko la ko oti ni whakatoka, mo timu o whaafine, ko nanu manga e whaafine, ka whakatau whai mo te timu whaafine ani utau e, i timu a A's. Ka ko te timu a Mighty Panda B1, ka whepake mo ni utau B i te tau whepaki ngā timu whawhine B. I timu a tangata, te timu nanu mea B, ka whepaki mo nanu manga B i te salanga te sili mo timu tangata B. Ka ko te timu a Police A, e whepaki mo te timu nanu mea A, mai te kalapu volipolo a nanu mea. A whepakinga ko ne mo timu tangata mo whawhine A's mo B's, e whakatautau ke whaikatoloa i te whakatūtonua a te asoli matai ao, i te itu la e lua.
Ka o te whipakinga katolo konei ko tuku e a whailonga ti musili e pēla aloa mo te whakatokanga te komiti whakatele tā whaunga. A whailonga katoa e whipaki konei e whakatupengina ni te tupeteo a Tuvalu. Ko nā la tala o te Tot TV mo te awhiawhi nei, whakawhitai mo te maunawha mai ki manuia te pō kai tōwha.